Let's part của khăn đây. En sim jona padechanya agita la Ngi ai ngụ yêu play nâng công e ha ka bang ilala bani wan biang po jong ne ka ying dara na ka banta ban pendem
ya gawe ke kam kabaga sinod hi kale ikut pendap hakane kapor ta kade ke ordination service te ha sedang ngapriang subha ya ki pastor ki professor ki fraternal delegates ki dekhon ki delegates na ilang girang ba je sangan thai kumjuru ki bahayeng basam jong i professor Syampang Wadri bar kumjuru ki we ki balala benadong rekat bat ngi hagane kapor priang ya phi sya kene ki sang bangin yo mat sikri lang yau blai te kapor kalabiang ya kabangin ya sedang no ya kene ki syakri jong e ta kabangin ya ruai lang kan bajur ruai ka balai spa ar hag batmai bar ka baas pa pra ha ka kot ka jing ruai ka berem hadin bangladesh ban ruai ka jing ruai ngaso bha ban khot yai Reverend B.L. Langdo ya ka ben sobha pen pule ne ka tin ka jong blai bar ya lam yangi ha ka jing tuai ngalong jong me trai tin jong me ngas ngau ka pen pau jing i jong me ban nga kwa ban keu da ka bo jing he ba men ring kham jan shame ngini ruai baro sound lit khon lambai to ka khoros kan ba ruai ka ba lais pa ar
Swaban pendam ke jing duai, syashko nak ketiin ke jong play, nak gospel kat kumyones kal nong kebakat san kat kot kebakat riu, gospel kat kum Lukas shipho kat kendai, Matius arpupra arpho, Tesalni ba ar san kat sa kat aradu kat sao ki kentin ki ba ong kum ne. Pipim syam lajid yang Henry nga lajid ipi bat ngalatung ipi bapin yo yai lek bat siso bat bauso jong pi un yo yai ne ba ke ei ru bapin pan hau to pa ka kerteng jonga un aya pi ulo ong te ki to khilet ma pi ru syakata ka briso kat ka babyang ru ngan ai hapi Hakmi ngala ai ka bor api ka ban yu roi halor kip sen bat kinyang lar tham bat halor ka bor baro ka jong nong shun bat omdon ei ru em ka ban pensniu yapi Henry ni kerpat yapi ko para banget ban ithu ye kita ki batrei hapdeng jong pi bat ki basneng yapi bat ban nyoburom ye ki shikadai e ha ka jing e na ka ban ta ka jing trei jong ki to sneng ye kita ki balek kan riang to penslori ki batlot mensim to kan pham ye ki batlot to yai sha slam ye ki briu baro bat uno ru uban ID tang shikuri ko kriat ye we ne ki baret ha ke kerteng usnran shisang ong hapi unum du no lakanong hakmi ru ngalong rengkat bat pi hala kasmi hadu ka bawai no ka perthai ublen kerku ya ke jing pen pule na ka ketin ka jong to gini pa shu blai ha ke jing toy let us pray kuk pa jong ba beneng long ba khut ka kerteng jong me ni angu e ya me ablai ba mel penio hangi ya ke ni ka jing em mela ai hangi ke ni ka sngi ka barang Niyo ikan ikal air bangin ring bat penhiar mensim. Ni ayu namar ke jilam jong menaru bangin mi nalaki jong ki balang ki pastrate ki presbytery. Nadu kesmi palay. Haka jiye syam ka ba arku nyaw kum kesinat hang ni hapo umket pastrate riboy mi ni presbytery. Ilala ban pendap ye ki kam nadu ki rang ba ka jingi sing kentay. Ni mat Baka ketika jong me atrai ka long rengkat bat ni yarap hakani ka por habangi dan hakani ka jaga ka por ka bekentang bamela ai na ka benta jong ni yarap yang iku jisubi e bangin dan hakal air jong ka jing syakri jong ka jing penkentang hakmat jong me ablai be e ni sngongu e ya ka jing lam jong me ka sinat mem syam la ina aman baka ka jam arp nyu telikis nem kakti jong me kakmat jong me kala letlam bat la ka jong kasinat ni duai hakani ka por ko trai ba men isnei hakaban long rengkat yiki benta ki ba kasinat kan sa pendap pan ordain yau syakri jong me propostor syampang wajri ni duai ablai bi e ba men isnei ka ban long rengkat bat u ba bun yang sa sipang por ban jubah hapdeng jong kasinat langbai pastor di Israel ban ai ke jing kali kersan bor yu ko trai pakaway ke jing jubah ka bami no no kalong rengkat ke jing kersan jong me ni ai mu ba me penio ko trai ye ki kmi ki pa ki beriu blai ki kmi ki pa ki bayalam ki kon kin jet ye ke ni ka kam ka badon buram kekam ka bekentang ngadwai namar kata ba men isnei ka ban kenmau yu ko trai ya ka pastrate ka ba mu udai ban pet udai ban sumar hanam sha nong tering tayang maubu seri krai presbytery isnei ablai bi ya ka ban yarap yu bona na ka ban taban ai ka jing bam ka beken jam sil ban ai ka jing bsa ka beken jam sil haka pastrate ka presbytery kumju kasinat isngot ho ablay baki kon jong ka balang ki dan ka jing tran ka jing sliang ka bakan jam sip
Kidan kam ye gajing besar kabakan jaman sim. Nak syukri jong me. Ngila yo sngau hakani ka por ko trai. Bamin mela jip yang ni nakani ka perthai. Mek pha yang ni kani ka perthai. Bangin long ko trai ki sakhi jong me. Mela bu yang ni bangin long bantrei haka briso ka balong ka balang. Ngaduai ba men isnai ka ban kenmau yo syukri jong me. Ai ka bor ye ubon trei haka pastrit. Ka briso ka bakan jam sim. Pun trei rengkat ke jingalam jong me. Mau ye ka pastrit ka presbytery jong mu. Pen yo ko trai ka men sim jong ka jingi e. Ka men sim jong ka jingi trei lang. Baka buron jong me ko trai ka pastrit ka budan ka presbytery kum ju ka sinat. Kin yo ye ka dur ka babhabriu jong me. Idwai ba men isnai ka ban kerku ko trai. Ye ki benta barok ki bangin sependap akan ni jingi seng. Ye rap yang iru barok pat lang jong ka sinat ki badan akan ni jingi seng ordain. Bangin mat ko trai. Ye ka bor ka jong me. Kumta syem ko jisu bi e. Ye ki benta ki basak jong ka jing syukri jong ingi bukti hame. Ni panah ka karteng ka jong trai nong padem jong Yesus Kristus. Amen. Kublai shibun pi pastor bi alengdo lembaga jemput sengau jong pi lembaga ketin ke jong blai par pilai lam yang haga jing duai de haga ka por haswa ya ka bangin pendap ya ka ordination de ngi penpau haga ka por ba ngin pendap shwa ya ka ne ka we ka kam kata galong haga jing dei bat e we nagi pranong trei jengi Pastor SWM ibla klan no dangsien te ngin pule ya ka history jong I pastor ha ka ne por te hadin Bangladesh dau secretary jong snot bat hadin Bangladesh pan pule ya ka history te ngin ya yang lang baro ngin ya singap jar katto kane bat hadin kata ngin yarwai kan majurwai ka ba saus pa san pinyo lada plate Lupar ulong ka saus pak san penyau. Te hadin kata ngin yo ka jing duai na itun besan F kumdej. Te hagani ka por nga sobhaban khot ya secretary ba pen pule ya ka history jong I late Reverend SWM. Ka history late Reverend Swearens Em. Late Reverend Swearens Em, they kun jong late Sour Sinkli but ka late Smut Em. Lakhai u ha ka laitrik umat kat kendai arpopra ha ka snong maulong nong tulu. La pendap e jing pule nadu class 1 hadu class 6 ha na Maukar Christian High School Shillong. But class 7 hadu 10 lolek haga Government Boys High School Shillong. Ule thok song kurim bat ka kong Tresila Pamsong na ka balang umsaw nung bri ha ka snem khat kendai san pho nyo bat kilayo san ngut ki khun. Ulahi kai school ha laper hadu ka snem khat kendai nriu pho wei. But agsnem kat kendai henreu pau ar lalek pule theology hasora la pendep ye ke jing pule agsnem kat kendai henreu pau san but la ordain u agsnem kat kendai henyeu pau ar ha ke jing seng jong ka kazi jantia press veteran synod kablong ha ka balang mau plang lo treikum pro pastor hapo ke jing khmi late Reverend LR Makdo ibla klat ka snem khat khandai prapo ar but hadien coordination la in charge ya ka sub district sarikrai nadu ka snem khat khandai spa nyeu po ar hadu khat khandai spa khandai po khandai but ya rap ru ya ka sub district nong bri nong tulu mathan la in charge ru ya ka sub district boermbong gerdem but umken Ulalong nung yalam besir hem jong ka
CE rally, but they hapo kejing alam jong u, lala ban organize ia ka CE rally hakur kom ke bebet babiang. Ba kisamla kilayo ban pelong jieseng lagajong, bat ban bu bet bu renti ru, ya kiriti tray kam kumba kalong kumne mentang. Ulalong moderator jong kariboy presbytery ha kejing seng kablalong amau teneng ha kesnem khat kendai spa nyau pohon reu bat ha terso ha kesnem khat kendai spa pra pohon reu ulalong ru moderator jong kariboy mingi presbytery ha kesnem arhajar sal bat moderator jong kariboy syate presbytery ha kejing seng kablalong ha umling lambrang ha kesnem arhajar khat ar ulalong ru moderator jong ka KGP Synod ha kejing seng kablalong ha mau plang ha kesnem khat kendai spa prapo nyau moderator jong kariboy Synod persang balalong ha kabalang mau teri merdan ha kesnem khat kendai spa kendai pusan ledon benta ha kaban penyo la ka jong ka Synod bat lano senyang shibun syaka Synod hadu bakan dalong kumni mentang ula syong thaj naga kam kum pastor jong ka riboy presbyterian Synod ha ka shitrik umat arhajar san ulalong nong rep ubesmat uhikai kinong syong snong bantung bantep ha ka kam syakri ulong nong kran subjek ubetwet bat nong yatu khana bestad hadien kejing stom ke balabat ya u katu kat nepor ula klatno shalau try haka praterik Februari arhajar arpusan haba ula dap kendai pun reusnam khatway benai bat prasngi karta sansngi karta ula ino sedien ialah kekurim laingut kikun khalaingut kikseu bat laingut kikun miau bhame syakri babha bat bangai melaminot ha kiba khendian ngan bu yami halor kibobun tukilai sepo kejing kemen ukenrat jome amen. Tok bersibun ya ke jing pule jing pi ya ke history. Togin subhavani yang lang ban sabjar kat to ke nepo ta subhangi yang lang baro. Yo, kan marji ruai ka basaus pa san penyo ini ruai. Shatai long ka
Ilay iru halbaway ukun jongi ulalong usyakri ubome penenkam halaga jong kesinot kejong mene kini kilong gijingkurku bagi yo i gati kemadok kotra ida ayu yame gijing baha kejong ya gijingkurku gibadap biang kejong mene batlang balau jong usyakri ilay yo ma gijingkurku haga jing im jongi haga kam kejong mene hapok ke riboy Presbyterian Church Sinat kejong try haba milas khot no yalau jong sekri kadon kajaka kabalat lino nadu kasinat kejong me ka presbytery ka baidon ka pastoret ka balang baghagayin ka sem kejong Niduay na magata pamen isnay ban pendak ko try ya kecaka kabalat hili menang peni ko try iban tray iban kit ban bahaya ka kam kecome kumjuru ko try niduay na benta iba hiyeng hasem iba iba toy ki jong ne sekri jome iba mat ya kadege jiseusi kum kibriu ipat kadulur jauh di umat hiduai nama kita bamen isnei ban serpai kidulur di balaluet di balapat itu ben isnei ban niat di umat di basiusi jongki oh ko try jisu kinyo iya me bamedan hasenda jongki di porta isnei nama kita banyalam kudu ini kung kasinot kecome bagi yo smeu ya kecing don rengkat kecome lanba kecing ai kecing peni kecome ya kinong tre ya kakam kecome iban teng ya kene kalengko ban syakri na kebenta
kakerteng ke jome hapo ke sinot ke jome trai babahab le baisne iduai na markata tonang yalam yang ikum ke sinot tonang kurku yang i batonang pendahap yang kecekar kepada kini tonang kadrubat kene ke jing sekri jengi ke bedang sah kene ekor batu yalam yang i dalam jong mensim baku jome segeu yang i trai jinduai jongi nabai kini barong ingung idem ipani kerpa aga kerteng trai baru nang pedim jongi Jesus Christ amen. Ublay an kukui pi tungsan longba yang lagi cungduai kajong pi naga pag sinot naga pag pasbri pasbret pat kamtam ru naga pag yin jong i pastor espedusiam blay kukui pi dia mentangin ya poi syagawe pat kabenta ya kabangin sa pendap hari kapor tagadi kajing kan kentang ya Iwe para nongtri saya kalingkar ke jumu tadi di profesor Siampang Warjri hakane ke por ngakot lang baro hakane ke por bal khamtam lo hakane ke por aswa ya kaba ngaku moderator ngan pendap ya kane ke kam ngan khot yo secretary ya kaba un pen itu ya profesor Bagum juru ya kejagaan kabau tre.
pla shimin siam bat kumju ru ban keli ki jingtip ke jongi prop store akini ke jieseng thung phadri bat na ka jong phi prop store adwai ru bo blai ni rap iki lengba jong kene ke por ngadon artli ki benta jong ke jingkeli ke benta ke bening kong kalong ki jingkeli hak be dei bat ki jing shamen siam jong phi ki jupap shamen siam jong phi bat ke baar kalong ki jingkeli ki badai shaphang ki jingtep ki jong phi hak be dei bat kene ke benta ke bening kong prop store ngadon kini ki jingkeli artli ki jingkeli hak benta ke bening kong prop store pilalong kum prop store baro shikata bat bakasinot kan sa ordeng ye phi kum store bapura snowba banyathu hangi ke ei ka jing snow min siam jong phi ha ka be dei bat kane pastor ngana ade hi kum pro pastor toy snow ba kane ga kam ba ngatri baro shikata kum pro pastor probationary pro pastor bat ba ngan satri mta din baladep ye ordination kum pastor oi golong syak abe yanga bantri ya kane kam andre namar ijingduna haga chigim gojonga andre da ka ba ngasania bat IT ho try anla bantri ne kam do bakut publish bon ngadon ke jingkeli ke baar agni ke ju ke benta hadin bakasinot kan ordeng ye phi kum pastor bapura pinmi nangne ubriu ubakumno ke ei ke jingkut jingmut bat ka thong jong phi nagbenta ki balang ka pastorate ka presbytery bat ka sinod kathong jonga din bangala dep ban ordeng bat ban mi nangane ka sinod ban tre sa ka pastorate ka bangadon aga presbytery bat ka sinod kalong ban ai ka jing sakri yo blay babha ban sharai ka balanga bangandon ka pastorate ka bangadon presbytery ka badon bada ka sinod i baro ko we bangandon Lisbon kami tahin poi ke jing ka benta ka baar ke jingkeli ka bede ka jing ke jong ikat ru ka ble syafam ke jingkeli ka kong kalong snobha banyathu hangi ka artikel ka baar ka kumno syafam ugle don kam we ble bat ang we marway badai ban mane ulong musim ubalong hi upada pagi jaka baro penban ubakat pang na baro kiwe bat ki musim bat na baro ki batan jamet ubomdan jing sedang ubomdan jing put ubaya ini jinom bat ubom jukerla aga jingrong aga jing start aga bor aga jing kuy aga hok aga jing bah aga jing shisha bat aga jing Lisbon ke jingkeli ka baar kalong to ye thu hangi syafam ugle kum ulong thau ya ka beneng bat ka khndo ka kum ka artikel ka basam Beliau bola tahu ya kibneng bagi kendo, but ya borok ye di badan laki. Bola tahu ya beliau sendang berkentai agak dulu jumuhi, agak jingkut, agak jingsempang, agak hok, agak jingkut. Kibeliau borok ye mi naga juhi ketendrai, balate songang gawe ki agak jingmong separa. Lisbon ke jingkeli ka balai kalong sobha banyathu syai hangi ka artikel ka bapra ka batai kumno syafam ka sakramen Kisakramen balabu udah pres ilong kacing berbaptis ber kacing kawai try kacing berbaptis kalong badak berkasyap jong kacing long kawai jong iha pres jong jingka asin jong kacing pentemai kepada musim bukut berkajong jing IT jong i jala dia try aga jing berbaptis lah penunkam na kun badak jong kacing penkut aga teng ga jong pau kun musim bukut nei man berbaptis kami itu diberi iba lag bamut nagi kok jongki
bat ki apply de bat ki apply de jinget jongki ya pres lembat eti kon jongki ajik hawai try ga de jishin mentan ka met naga puri nokpu naga puri kum gadak jong gajik mau ga jingya pres kalau ko gadak pat gasap jong gajik mentoy hakim panget jong agi panget jong kalau ko badai ban rakhe da kibreu jong tan unda luan kum gadak jong gajinget jong ki yaku bat kajing nya jong jong gajing yo tanti jong ki ya jing mentoy naka jong gajing IT susu jong ki bat sakri yaku jong gajing slok jong ki jing mentoy jong ki sakramen kimi na gajing kurku ki jong kres bat na gajing tre ga jong musim jong hagi bab diang da ki jinget ye kita ki sakramen Bleshbon Propstor ke jingkeli ke bakat do kalong ya thu hangi syapang umunsiam bekhoj katkum ka artikel ka bahnriu umunsim bekhoj ubai umunsim bekhoj ubai ka jingim ubami no kpa ba no kon penban upenlong ya ki briu barok ki nong yo bentalem ya ka jing penim udah pen kenduk ya ki syapang ga pop bat ga jinglanot jongki udah pen saya ga jingbot jongki ha ga jingtip ya ukres udah pen thamai ga mon jongki udah pen kongu bat aibor ya ki ban priang yo jusut kres kum trai ban nong penim jongki bat udah trai hapo jongki ban penmi ya ki so ka hok baro Bleshbon Propstor moderator ala pendap ya ke benta ke bala syania hanga ban keli ke jing shim siem bat kumju ru ke jing tip ke jong Propstor bat pilio snow ye ke jubab ke bilai tengah ai tipat api Reverend Moderator Bleshbon story asroi mukti ya wa pendap ya gini ke benta hai ni dei bat ha ke jing keli jing tip bat ke jing fam sim ya Propstor Champagne Wadri te ngadon kane ban ong ya phi ban bu ga jingkeli pi priang sngur ban sim ya ga jing pla jinge bad ya gariti priya balang ka balang presprian hari India bad pi kulas kham ban le ya baro gi kam kom minister ka balang oi ngapriang ban ngakular skam Bleshbon nga kerpat lang yang ilang baro bangi subhaban yang hagni por ha ka kerteng utrai Jesus ubolong tang muuhi usem ubadan bor baro bad ukli ka balang badaga bor jong ka sinat ngi pen kentang ya phi usyam phang warjri banlong minister jong ka balang presbyterian hari India Banilap ya gospel hangno bau blay haga jing penya jong ukhot ya phi ban penya ya ki sakramen jong trai ban pendap ya ki weipat ki jing kitkhli jong ka balang ban naga banta ki ne ki jing thumo to ai ba mun sum khoj jong on pendap ya phi ngene duai ni ai ngu ya me ablay hakne ka por kum ki khon ki bijai ki jong me ki badan pok jong kari boy person sinat ngi pen pau ya ka jing sngo ba ka jing sngo kmen ha ka ba we na ki para syakri o bala pen ko u ila de o bala pen dablut ya ki kendon bala bo wan hang ne khmat na ka banta ban sha odeng dai de Reverend Champagne Wadri able ngabu ya kena keti hagam dat ke jongo kom gadak ya men pen kentang ya dag wa mehi able men pen kentang ya kalor niang ke jongo tanai snei to yang lam yu hagamo salik sakata kalang khaban trai
Menteri rengkat bagi jingalam kejong me. I bor aman sim you ablay. Patolong mame ablay no hikaya kejing im kejong o. Korkoya u badia kayang kesam kejong o. Ya galok bat kumjuru ya kikun. Tanang korku ablay. Ya ka pastorat ke bawon tray. Ya ka pastri badia gesnot hi kumjo. Sengabat pediang ya kejing khot kapar kejong ni. Haga kerteng kejong Jisu hiduai. Amen. Tos basyang. Toile ya kejing le ke bapa bat kejing ngai. Don men bat khak ya kejing em bom cekut. Henry mapi to sharai haki e ke baro. To sha shitom to le ya ka kam kum ulo thukana to pendap ya ka kam ka jong pi. Nga ayapi ya ka kti kamon ka jinya slok ma phene shimanta lem bangi hakane ka jing shakri uble un kurku yapi te hakane ka por nga subhavan khot ya ki ex moderator bahkan ai ka kti jong jing slok ya Reverend Champang Warji hakane ka por subhavan. Te hakane kapor kandon ru kajinga slot na I ex moderator itai dei I Reverend SPN Teron na kabanta u Reverend Champang Warji umbala pendep ya ka ordination te hakane kapor haswa ya ka benyo ya kajing slot na katin ka jonglei dai pastor Teron dongni arwai kan majurwai ka ba arspa sau pewan kan marjurwai ka ba arspa sau pewar hadin ganing jurwai ka kerpat I pastor subhaban shim manya slok naktin ka jong blai kotrai Jesu konong penem me bomla bat kala ini ruai arspa sau pewar Jesu konong pende berukong lapan gelar
Reverend Moderator, belong unong pendap ya coordination yang sekri jong play store Sempang Wajri belong ru unong ilam jong keribuhoy Presiden Shot Sinat kinongkit kam jong ke Sinat kirang paan jing sengken tang kidukot kidilgats youth participants ki para pastor ki belong ki pa ki men pat ki para ki jona kom joru ki professor ki ba ki joni ni donru hakar kapor ki fraternal delegates na ki units ki prepare ki baton hapok ke setri jong ke General Assembly i penpau ke jing nguru ya ke jing la ke jing rangkat ke jong store SD kaya wai na ki administrative secretary jong ke General Assembly ke jong ni ainu yu blai namar kecing non kat kecing bat kecing ilam kecing bat la kecing ke Sinat naduk belas dang heka ha kecing ya lenti kecing kan ngidon hang ni ha kecing ya kenduk kapa arpeu nyu kecing ya lenti kapa arpeu nyu likisnam arpaunya telikis nem kamtei kapa lengkot lengpa jong kilikis nem cicakum ke Sinat teng iman mat isyam ya ke jingduk bor penpan ublai ubang ingay ublai ubang isyakri ulang ublai pala haki ki bar kan mengidap dagi jing snungu kabakrang hakarika jing sain Sinat bahakarika jing ya kendo ke Sinat kaba arpawut nyong hangni hakabalang hamker hakapastrat umker riphoy bingi presbytery nyo ban pen kentang ya wai usyakri jong pelai store Sempang Wajri lengpa moderator jong ke Sinat ke jongi ngam dadon sipun penkeren hakari kapon tenait tangkum kecing penken mau nak bentang usyakri jong pelai store Sempang Wajri kum juru nak bentang jongi paro kum ki paitlang jong ke Sinat ka benta ka ten ka jong pelai ka pengadon ya ka banpu kum kecing penken mau kalong nak gospel ka bakat kum ulukas kalong kebesan kerukat kebesan ke benta kaktin kaba ong kumni kukenrat ngilayale sitom paro simit te ru ngimsem langat nrai namar kaktin jongme ngan penhiar piang ya kijar nrai namar kaktin jongme ngan penhiar piang ya kijar barong ikan mau ki prabungai ki bi ya kene ke jingja ka ba pla ka bang yo pan pule na ka kten ka ba khoi ka jong plai bat kene ke jingja ka pan ken mau ka ya thu iki ba ka dai ke jing khot ka jong trai chi su
ya kisenran kibaningkong kijungu. Hakan kijing kendu bat kisenran kijung trai jisun. Trai jisula kali ula ong heki namar pakidai kinong tong thokha la kila yo ei ne em. Kajubab kabala ai kalong baki klam yo ei lakila persang paro simit trai jisu ula ong pat heki makin penhiar piang iki jag jungki wena kitang ikan mau Simon Petrus ujubab ong namar ka kten chome ngan penhiar piang ya kijang haba lale kumta ka miracle hade ka kampa ka balajia hakar ka por kalang balangat sipun pa kitokha kat hadu balhab ban yakhat yawer perlok ban ya sailem ya kita kidokha kibalangat Petrus hapkun wayna kita kibaton hangta habay uyo yakan kejingja kabapla ula dem krup hakijat utrai jisu bad uong to kilai no nanga nabang along ubreo ubapap atra bad ujisu bautrai ulang wat setting natu mentah menlong unong tong breo bat kila ino eki paro bat kila ipuat yo lembah kena kebentar ketien kejong play ngadon pan penpai kejing mut cimpakat kum de wai kadai kejing IT habang itrai ya kakam kejong play lade kanuk kakam kajing IT na kabentah kata kakam kalong kabeton kam kum kirang serai balang kum ki pasto kadai ke pengin yo kabor panla pan IT klan dakeng ya kejing yo nong ne kejing dup nong klan dakeng ya kathai kejram kat balak kat bacdon kabuat haba kadon kakam bagintrei nyen IT bantrei dap yaka Simon Petrus niyo ibau klam keng yaka thai kejram yaka than kesliang lai chau mar yaka tagijing yaka thai kejram panpan ujubab yakar kejubab autrai jisu ong namar ka ten chome ngan penhiar piang yakija unurwai mensam mensim urwai upen kenmau ong ha ujisu ngala IT baro ngala IT lu ngan u ngan senya ru man kesngi hadu bakut ngala IT lut baro hame jisu konong penem ngala IT lut kabubut nang ta kabangadon pan bu nak bentang usekri jong play bala penkentang pastor sempang jeri wei kabubut nang ta kadai kejing sngiu kit kia kejing sngiu kit kle ka jubab kejong Simon Petrus sautrai jisu ka ai hagi kejing hikai ka ai hagi ka nong muna bat kata kalong kejing kit kia ya ka kam balap penset halar jungi ubu iki ke bakan jamin sim chakmat
Bar iki bakenca do kam hadin. Usim priority lani kabahakmat. Ya kita kam bakenca mensim. Bat yaki kam bakenca do ubu kam hadin. Kumjuru nak bentai jongi kum kidong serai palang. Kedai yaki pensim ya ke kam mensim ya ke kam palang ke kam cing sekri bahkan long hakmat bat ya ke kam jong ke do kan long hadin. Kababut nang ta kabangatuan penpu kelong kajing ngeurit Upetros haba uyoi ya kada gejingja kaba pelang kejingat jong cipun pa kidokha kombu preu uladon kejing lenggo uladan krup kejat ujisu baduang to kilik no nangah nabangalong upreu upapop atra haning yo ibu Petros yo iya kejing red Petros yo iya kejing tuna Petros yo iya kejing pompiang kejong yo iya kejing krau kejong trai jisu yo iya kejing pela kejong trai jisu ngilong ki pastor ngilong kenong sahai pala ngilong ki syakri ki balakad ban syakri yaki mensim ki bakodor hakajaka ka bakasinot kalabu yaki kaktin ka jong play ka penken mau ka ong ba om banginiyo syakri om ba nginiyo syakri hendai pan syakri kajingim ka jong try jisu kalong ka nuksa jong kajing syakri bat kajing syakri kabau ai kalong ya baro kajing syakri kabau ai kalong ya baro habaro klam daton kano kajing penyepen lau ulang uberit lau ulang pekerau lau ulang beruspa lau ulang padu lau ulang pesta lau ulang pepe ke service ke jung trai jisu ke jingpen em ke bau ai haki bangai kalam ke jingpen em syaki bam jukwan kumjuru nak bentai jung ikum ki pastor habang itre habadang ki babun kalam ke nuksa nak bentai jungi bangin ai ke juk ke service hakino kino ki bawan bandan kam hengi Namar kata kejing khot ilade seci senpat yegi kum ki syakri kinok sarai palang yegi kum ki khot jong kapalang bangin IT sakakam jung ngin sem kejing kit khiai kakam kabla tenrong hangi ngin trai ya kakam dak sem kejing sngurit kanang begin la ban tridap yaki kam balasnya lagi secesen nga ai kejing kerku kerdo yai pastor chempang warjri ba nangni sakmat pinlong pastor bat pin ai kejing sekri yaki mensem ki bakwator haka pastorat haka prestri kum joro haka sinat Blan kerku nyirap yaki lengpa anjong kare kecing penken mau kebarit kebalengpat nak ketin kejong nak kepentak keburam kejong amen Kubesh boni pi pastor lembaga ni ketin jika selok kejong pi nak kepentah syakri ujung blay il pendep ya kena kam Reverend Champang Warjri do blay kurkui pi pastor lomba kini kubor matkan long ru
ka khubor na ka jing lang baro ha kene ka por te na ka bantai ni kam ke bangla pendap ha kene ka por nga subhaban khod ya I dan masan SW Malai ya ka bain bu ke jing duai ha kene ka por Mindwai, let us pray. Kukpa jongi ubah beneng, longga bakhuj ke kerteng ke jongme, wan rok hima ke jongme longga mon ke jongme au blay kan ke kalimat, bakum ke sinot, yo ya kan ke por ke koridor, mat ke kentang, ni aingu ya me, ubalaya lam ya lagi jong ke sinot. Nadu bangimi naga balang na nong thamai bat haga jiyaj lenti ke baat penyusnem ke jongka ngilapoi hangni haga balang ha omket au blay mi ikan diang naga khat ke jing isnei ke jongme bakum ka sinot hi barok away ni don haga nega ying dara kabala penkentang naga banda ban syakri ka mon ka bakhoj ke jongme bad haga nega khlimat kum ka sinot barok away kalayo ban pendap ya kan ka kam ka kentang bat ka bakrau kata galong bala pendap ya ka ordination ka jong Reverend Shempang Warjiri blay kerkhoy la ka jong ka sinot ka badon sibon ki kam ban pentelun ha jing syakri nak benda ka borom ka jong me asla ka kendap ni duai ru nak bentau syakri jong me Reverend Shempang Warjiri Yau bemelakot siya ka mission ka jang me ban pray ka kam ka jing penim nadu bola don ha ka jing pule mela pendit penbiang yau mela kerkhui ka jing ka sem na ka baumi ki kemi ki kpa ban na ka balang ka bodon hoi melai ru ka jing start ka jing Shempang ka jing kot ka jing khia tat hadu ka ni ka por ka bayo ban pendam ya ka ordination ka jong au blay kerkhu ya long ying long sam ke yong syakri jong me kalok ki khun kerkhu ya ki bahaying hasam ki balang ki kimi ki kpa kerkhu ru ya ka balang ka pastret ka presbytery ha ka botre hadin bolami nang ne un long syakri bapurau jong me ban kit ya ka langkor ke jong me badu ban long ujing syai syaka perthai tu syakri jom yang long bedap tu mensim jom kumba mela penlong yo Jeremia me ong Trey jongki baka sinot ke jong me kan yo ya ki nong trei ki bakit ya ka kam ke jong me kerkhu ya moderator kerkhu ya barok ginong simbenta kerkhu ya kan ki syakri hi barok awe ni IT ya ka por ka bangsa jong ki syakri jong ka sinot ke jong me nado sibet bat ka sengi ke bala syai ka bengin sayo ai khubo ha ki jeseng ki bangsa sengau ya ka bengu ipan ngi duai ban ngi pidiang ro
haga kerteng trai benung penim Yesus Kristus. Amen. Kumlai shibun ye phi tum san SW Malai lamba gijing duai gijing phi blai unkur khu ye phi mentang ini abun lum ya gijing aingu tekat bang gedang lum ya gijing aingu tong ini ruai kat bajruai ka ba sanspa khat nyau kan bajruai ka ba sanspa khat nyau dadin wala de ban lum ya gijing aingu nga subha ban khot ya I pastor KS Ronghang ya ka ba in subha ban penkentang ya gijing aingu Apa chính trong khi là lần khi em yo chính đời mình là thứ mà lo kata lalom nhiều là khi chính cơn cu trên nhà khi baro ayub là lên du bay trên bên xa bên ngô Shine.
ya duai kapa jongi bah beneng kum kasinot nyawan lang ya kemet lagi kemat syane ni ongi aingu ya meko kenran namar melong belai ubaba ni aingu ya melong belai jongi ubelai badon bon melong lidah rumah yalam jongi melong pengkia habang ipang melong besar jing bang hab ni tangan badawang isliang melong ko ke jing im na kebenta jongi melong nadong cadong melong nabaro habaro hagaji im jingi ko kenran bagi sunat ibarok kawe isnong ru ya meko kenran kani gapo ba mikir khu yagi bat me pen khie bagi mensim jangi bangila ban ai cakam ko jome kila ban longkap no ko kenran ndanya ai da kajing kemen da gadonut ke kemen kani gapo bat ni doai au blai min snai ban bu ke kti blai kajing khu jip mentang hai kani kajing ai mu laki long kendiat shibon kendalong jingker khu abang penon kam yaki kerkhun marga tau play yang hilang barok baron kini kepor nilai ai cakap kam kejauh me dak kejing e ya me dak kejing kemen ru kerkhuru gue pergi bentang ke bekentang bang yok pendep ada kejing seng ai bagi long jingker khu nak bentah jongi barok semua kejing doai ke jongi kateng turai je sengi doai pengipan amen. Kublai sibun pastor ya ke baik pelapan kentang ya kini jing ai ke jongi syaka kamu jong blai bar kublai sibun ru ya pi ke pra bengai barok ke bedon lang kena ke por kublai ya se lag jongi kiti bar bila penno syaka kena ke pla jongi ja ingu blai una kurku ya pi temantangin yo ya ke jing penna na kaliang jong secretary kumjuru laradon na kaliang juga reception committee. Ka program ke babut jong kani kasi kan long ba kan don ka jinseng jong jinseng kan thei ban long hang ta hi mani ka jinseng pai ba ka bala sibet damiet kan long akapon riu siteng riu beji hadun riu siteng ka jing rwai penhamen siam ban yalam da ka kerdem si society i ban pulih berduai kena kejiseng dari teman besan M Karmalki kandon kejinglum jing aingu bat ke koya banyo hakapor belum jing aingu kenlong ke kerdem society bat keri boy mingi presbytery si union standing koya on nginyo ya ka subject synod ka boong ka balang ki sngi jong kejing bat kejing tenju inong keren dari Reverend L.S. Nong Plang. Kani ketika order of service jong ke jinseng ke ba nriu steng ke ban long hang nehi la sibet dalamnya. To Reverend moderator kadon ka jingpen kala khandiat hakabede bat ka jinseng genthai namar ba ka jing bombit bombyang hakabede bat ki kor jing pensawa hangta he mane bat nakaliang kirang ba ngila kut ya ka jing lang perkhat kam te namar kata ngi sngobhaban pentip chapi ba ka jia sang kenthai jong ka riboi president sinot kanong hang nepo pandal te nakabanta ki bahing ki basam jong i pastor Shemphang Warjiri ngi sngobhab pin up ha ka jaka ka ba phidon ki volunteer kin saylam ya pi haka house member ka ba shispa life ar haka ying jong iba bedar masharing tala karpat ru na kabanta ki dekhot ki delegate jong karib hoi mingi presbytery lengkap ba kinong kit kam kin ngomhaban up hang ni hapo pandal hadin belawai kane ke chingsang kublashibun. Ila poi sekabawai no jong kene kajing syakri jong yi ka saisin nga ai kajing kublai ya barok kinang ya shimanta bar kumjuru ya philang barok bedon ha kene kapor to blai undang teng bagi ik kajing ha kajing syakri ke brangsa tengin ya penuai no da ka bangin wai biang sa gawe na majurwai ka ba arspa sau hu sau
kan majirwai ka ba arspa sau peu sau hadin mengeladap menruai kan jirwai ngasubhaban khot ya i pastor BR Pamsyong ya ka ben subha pelayangi da gejing kurku penwai syakakam ukunrat ngi ke syakriu blai bot kalenti bautra uyaj ha pertei ngini ruai brosau kon kan majirwai ka ba arspa sau peu sau kamu kenrat ikisyak liulay Pagkalan di mau tayo yaya berten Ajing kembang temu Mungkin yay bentamay Ay dilur lagi sa bau
ba kabamayan kabapala kabana bom jukut kejong belai bupa kejeng ai kabadap biang kabadap kerhai kejong Yesus Kristus mutrai lamru bat kejing so ya selok kabatiang kabatengan kabapancai bor kejong mensim kut dokine kebelang lai hawe bulai kendon rekat lam bat kejing syakri kejong pastor Syampang Wardri lamru bat ka pastret NNT kajaka kabitre don rekat rubat ka sidon hi paro kowe bat ke bengej kelang setelah pertai mentam bat hal bertaru